Bini itu Forum for Health Autonomous State Movement pen nang itu kerangke akorde tongkan nang coba pen nang itu tebang pot nang itu mana Fransi akhirnya film Bini itu nang coba alam Sony son hondo labang so perang Bini itu Garbi yang long East lapen West particularly aku tak isi sodapen macam song kita yang konji bukan sih nang itu mah platform pen also say atau kan lo setamen berita palena aku sih itu nang itu kan coba kon lo kasi Bini itu cengkon perang Bini itu Forum for Hills Autonomous State Movement akun winner kata Haisar Jameson sih lapen kata Haisar Sona Singh Terang lapen Forum for Hills Autonomous State Movement General Secretary Haisar Johnson Bay alang ini ex CE yang council ta kacari long bang udlo lapen ini jumjung bang ta labang so forum along AGS si ini ta kibong lapen itu youth front do lapen itu FHLC office secretary lapen bu Haisar lang roy kapi alang li UPDS Welfare Society amai ku ilo nasi Fransi itu joint convener ayam penle itu nanti tongkan kita alam pasan bolina itu labang suarni itu mana nimkan pan itu hempreka pusat itu kace song di tinang da dolo kapajang renang da dolo kapusan si kapan me pinang da dolo kapai me ponang da dolo ahem kami da dolo hidup nang da dolo kapusan si berit akisu ele itu Garbi kapan Garbi ang long itu tuan sungnang lo ponsing non ele itu lapang zori dari cricket hong lapang zori ning hidup ele itu Garbi ang long arab keduan kai pupe party pupe dorong pupe pupe pen itu lapang zori ning hidup cepat lanang ku sini itu Forum for Hills Autonomous State Movement itu Garbi ang long arab itu cuning lo tapi non itu joint convener lang li tum dolan lang li tum le asosiaku Brahma Pacini. Ini cuma dah kerjaan along, nanti jadi lo. Autonomous State, macam Article 244 ya putar the song. Ini kan mass movement kecing, associate movement and justifiable kecing, ningkan kriket kecing, playing tango. Sedap, ningkan kriket playing dia sampai senior ni, ini cuma dah Autonomous State kilong itu angling ketinggalan lelan, penong lelan. Labang so Autonomous State ningkan kriket yang orang Nil tu kehang baik tu, leaders itu titi kejam tu, jail kejam tu, ahem mereka betul tu, kecali semua tu sampai kacing tu nang doping tu, sakuri waktu ni lebam tu sampai, anak tu sampai sakuri sel mereka cikgu nang doping tu, seta, ninggal mereka itu cisau dead, ninggal mereka itu cilan dead, central government, lepas state government apa, itu cisau, nak asal sih teknologi. Lasi nil jum la bangsa article 244 A abang ke Constitution of Malaysia man top ida 1969 ho Meghalaya state dia ho lasi kelongi to my right lasi la bangsa right nil jum long le da pot la bangsa right ni to panang pepring pi pe da bosi nil jum non che song so da pe la bangsa to lo mase da farman ni to the song ko nang ko bosi nil jum la da Forum for Hills Autonomous State Movement usengan ko apa la bangso the same alam theigal poino kedam kala nikan ditum je thegong lo nitum mongbo karbiang bo nitum isivet kote ini isivet kabe pena jok nitum akem ke do trigger ma ko political party da prekja la pen asong ke hang asong da prekja la sino nitum akemal ma to bangke nitum party je pu pin pen la pen nitum dholom je pu pin pen nitum non la bangso autonomous state hang ra pen non ang ko bangti nil jumlah akibat kontrol. Apa nili methang obat ke APHLC, presiden lo, kami all party leaders conference. Itu makiman ke karbiang lo tu. Ada parti apa? Political parties sami, social organizations sami, NGOs sami, ba club sami, ba kali individual sami. Lape nasong thasi take se. To ana tu apa? Aning hang tu. Ada bangke. La bangso terma state
ke hanga lo nang cerap nang itu nang po bangsi ni tu pen akimalo lapan aku ni tu ketingsi hol bangke ni tu komheson parti komheson lo bonta me putot ESCC KNC lasong tasile dan Youth Front SCC lapan GSC lasong tu nola bangke dan chulo ni tu nang cerap tu UPDS UPDS X Social Welfare Society alam tentang itu dolo, dasar saya follow ni Youth Development Committee itu dolo, lalu Labor Union sampai dolo, lalu langsung nasi tu masuk, non itu non siapa dulu, lalu itu masuk ke political party lalu kali, lalu itu ke politics security lalu kali, bos sampai itu ke lalu social state ke hang aja di speak hang jang lo, kerja song aja di speak hang jang lo, lasi lalu autonomous state alam tiap pihak konflik di posisi ni tu radang lo dah Jessica lo, penada lo dapat cini lo, apa ni tu mesti labang so movement ansi tu outward jadi autonomous state dapat si, lasi pada meher ni tu ada doa song tu pen, pada mi tu mesti meeting lo, lasi halau bang so meeting lo, kecerai pun alam si, pilih nama tu mapan itu sebenarnya makai pacini ni pulau, lasi keceng si, pada mi tu agenda ko na bangke ni tu bolong lasong thansi akabreka song samay nang sirap dun do pulote hada dum batu me bangke hala ni sirap dun dia tompan kideng bon na tompan ako ni tu la so forum lo kideng bon na problem itu ke si en bono pa penang so tu KKC tu la pensong thansi ada UKL tu lasong thansi UKY tu la pensong thansi ada UPDS atum samay Ex Welfare Society sampai ada kami donglo, aben follow ni Youth Development Community sampai donglo, antu mandeng polo, deng polo lagi si agenda lo. Second agenda bangken itu, aci keluar bangda program isi hiji napun enpon bomdo, nasi lo kedam tan army, jadi dia nikah puan bangdolo tu program enpon pedet. Nasi apa program deng pon polo nan, bangsa tu agenda ini bangken itu ada enpon lo. Lapan hadat ni tu macam ki kecetan kecuali tu kau itu keceproi sar bang lah, lo non karbian lo lapan NCL la district ini pada west kota district Thom lo district Thom banglo pet pada itu non state government apa state government apa itu makin mangala kacini lo nak kusi itu misi agenda enpon lo halo so agenda makin itu Bona bang le call pon donang ko baksi patumi itu mamai lo itu ceparai lo la bangke tarik create homani me cheklo tarik create homani ada bagi popen uthodani bagi po ada 14 ansi itu la so pon call therefore 24 hours lasi la bangso ke bonje utha bangsi non nirjo bangke nam tuhan birta persetan birta pali lagi po bangsi nang tu apa itu bini termasuk press conference bangke nang tu pana ke pak nang coba iglo tapi langsung kipona hud kosong si norms rules lain itu petikan do langsung bangke ni cuma secretary do alang le bangsa nang tu kado ikon sebet han jadi clear po sai si kita anta cikwion thom itu program singdet demokrasi liya kapre rat pe i cethan धोना के दो रैली के दो लाइव प्रोग्राम दे तुम देखो एप्ले का फरमान तारी बैंगलो अपन दिमासो डिस्ट्रिक्ट फन सो कच्चे सोंग ना सुबह पति रिपी पन नामको आठे बांगे कि रातन 69 ने कान पे तो ने पूरी आर्टिकल तभी पादो बोलो 22nd अमेंडमेंट होते हैं कपरे स्टेट पे खला पे जेगलो कपरे तो बांगे स्टेट पी पोने लो तभी कारी बैंगलो पे दिमासो रात डिस्ट्रिक्ट फन के हिल से फन के एप्ले का फरमान provision loko kami nopu kami tuan nampak cun pipi lasi kari banglo kituan asom kapre adu kita kami asom adhorom akhe jipu pesi lai tu ke manga hempre orang kacun konang kusi langsung orang mati bonsong goto kami ke sengpon madu polo lasi non ke lantang tarik nikan pikir isi demokrasi sabrak abu ben ratul bak kacesong SSC, KSA, KNC, DSU, la pen kibas FSC student federation pen jenglo kansas di komponon la hai rata kan sok pangtang rapid banglo si tabe non ku tabe 240 article
la dengan pikir tok dia tapi tapi nang pacun pipelang government tu pen central government tu pen state government tu pen nang pacun han tu bang patir pi pon pelang la si non tamre itu be private be je song ko si itu je song ko na ku pacun pia pa di private be sivet pending sivet pen la so phanman si non tamre ang dei tum democratically so program itu nang dei pon lo la si ke bang ji 13 mia adi aru kre ke thomani tari adap tarik adap bor phai open uthor radi 24 ani 40 radi uthor bor phai khoan radi 24 ar kangkir kari banglong kangkir hepek pharmen tipolo yapan la kari banglong di masau ade west kari banglong kangkir itum phapon lo si didun miran phanda chuniri lo de kaduwe business establishment punot kapre jongjung adupan pada school college kaduwe rat tum tabe jongjung kaduwe tabe laso kacerak pacitu ke bonolong peaceful laso ke bon pacun padman kacere kacerak kitu ban chudiri polo kaduwe la sabang ker nang cedodu sarban chudiri polo lasi misen bela so pacun pai ban na kaduwe la tu beja training sia solam ji pat pan dak polo